dogaja v podvodni Bikinski Bistrici, pod tropskim otokom Bikini. Si oglejte v razborljivih dogodivščinah Spužija Kvadratnika in njegovih prijateljev. Risanka Spuži Kvadratnik. V soboto ob 10:05 na TV3. Oglejte si peripetije genialnega dečka, njegovega zvestega robopsa. Time to save the world! Visualize brain drain. In njegovih navihanih prijateljev. Risanka Jimmy Neutron. V soboto ob 10:30.